the Brigada Eskwela in preparation for the next school year. Ket pinapili mi ita nga tawen dito'y SD Ulawag ket dito'y F. Shason Elementary School. Ket just now, arami tayo, nakita tayo, nagijay naisagana nga pakaifokusan ti school maintenance iti dito nga eswelaan. Ket agtultuloy daytoy for a week. Ket it's going to be a year-long school preparation or school's maintenance. Ket we are very thankful to the local government unit of Luwag through our city mayor and the honorable vice mayor ken dagiti apo nga members ti Sangguniang Panlunsod takan kanayon dang makitaktak kunay kadagiti swamin nga activities tayo, projects and programs ti DepEd Lawag City. Digitay pay apo nga community people like our barangay officials and of course parents ta iso damat ti kanayon tayo nga makadkadua iti kadigiti kastoy nga aktibidades. So, ano nga public school or under DepEd, ma'am, 100% na nakasagana? Yes, ma'am. Amin. Totoy bigat, 7:30 this morning, ket nag-school-based kick-off dagiti iso amin nga pagpagadalan tayo dito Lawag City, ket Inrugida de Giant, sa kami may amin dito EF Shason, tultuloy data nga week-long school's preparation. So, hanlaing nga ti kaayusan, ti orderliness and cleanliness, ti maalamid itata, ngem dejay kaalaman ko na nga igunam-gunam tayo nga before the start of the school year ket naka-ready met ti panpanunot dagiti ubing tayo. That's why nga ito yung reading program nga summer reading program and summer math program tayo ket agtuntuloy while the Brigada Eskwela is going on. Kastamet DJ emotional and awareness iti itad tayo no pakadagiti ubing and orientation tapnon maiprepara di emotional, social well-being before they enter the school year or their classes for the next school year. The number of enrollees, ma'am, actually, ma'am, ket hami pa na-reach the target because katangam week for this week maituloy DJ enrollment, although we have started already during the early registration. Yung adupay laang ti saan nga naka-parehistro idiyan. So, may dang agpa-enroll itatang week because we will be starting the classes by June 8 and that will be Monday. Next. How much will teach the classroom, sir? Actually, sir, get awam met pay laing geti but no depende no dumakkel ti enrollment sir di ka di umadadumit ti ma-organize nga classes no ka sections di ka di makitam to inton no first day of classes and no kasano ti no adati shortage sir. Some remedyo na nakuha in the event na Ako sir dati digitoy kuno ka sir like say for instance digijay auditorium digijay spaces nga handa nga inususal nga dati they can convert that to a temporary classroom. Pagururayan kadigitay ma-request the Department of Education nga classroom from the central office. nangurubikat implementation tayo ng dinidepend lawag dito from DepEd to local and delegation. Itata nga year, sir, because ada meten tinaaramid nga MOA ti between the DepEd and the local government unit of the city of Lawag. Nga ti ag-implement itatan, sir, ket
LGU, and of course with the DPWH met lang because hamit pala ang sol nga LGUT agi implement adalat ta pala ang mat with the assistance and with the DPWH ngem ngem itatanga tawin ti rugi na din siya. Sa proseso na DJ ma'am, DPWs pala ati ang pabid di building di classroom. Not necessarily, sir. Mabalin nga ni LGU, no? Direct kanya na nga mapanjay pundo, ma-download ijay LGU, sir, isudan no katyag pag. Especially so, no, ada ti qualified nga contractor, when no, ada ti construction firm, nga mabalin nga i-recommend ti local government unit ket mabaling nga isudan no pati ag take charge in China. So maganda status na rin ka ma'am, dati pagpata din yung library. Yes, sir. Actually, we will already be having the launching of our division library hub on Friday. That will be June 5, sir. Mangrugiti operation man in June. So anong features na rin ma'am, library tayo? Dito ti library hub namin, sir. Kaya iso ti repository, dagiti learning materials, books, kastamot nga dagiti supplementary materials nga mabalin nga buluden, dagiti eseskwelahan tayo, sir. No ano ti mayat kasapulan da kato may daag bulo di jay. It will stay for a month kadakwada, and then they will return that para manin kadigiti eskwelahan nga makasapol, sir. So kas jay ti library hub namin, sir. It's a repository. It's going to be a place where schools can borrow sets of books nga mabalinda nga ited kadagi jay nga pagbasaan digi jay bobin, but it has to be returned.